Polisi ya Kenya ikorera mu karere ka West Pokot kuri uyu wa 8 Nyakanga 2025 yatangaje ko yataye muri yombi abanya-Uganda 13 bakomoka mu bwoko bwa Wagisu muri Uganda bakekwaho kurya abantu no kubakuramo ingingo z'umubiri. Umuyobozi wa polisi muri aka karere Kalifu Abdullahi yasobanuye ko itabwa muri yombi ry'aba bantu ryashingiye ku cyemezo cya komite ishinzwe umutekano ryasabye ko abanyamahanga bakomoka mu Rwanda, Uburundi, Kongo na Uganda bakorwaho iperereza ry'ibanze ku cyaha cyo kurya abantu. Yagize ati uyu munsi inama ya komite yo ku rwego rw'akarere ishinzwe umutekano yanzuye ko dukurikirana abanyamahanga bose baturuka mu Burundi, u Rwanda n'abo mu bwoko bwa Wagisu bakomoka muri Uganda bose bakekwaho uruhare muri iki cyaha gikomeye cyo kurya abantu no kubakuramo ingingo z'umubiri. Ibyavuye mu iperereza ry'ibanze nibyo byashingiyeho mu guta muri yombi abanya-Uganda 13 ko byagaragaye ko ari bo bashobora kuba barariye abantu mu gace ka Bandera, Kapengura na Makutano. Kalifu kandi yasobanuye ko abanya-Uganda batawe muri yombi biyemereye ko bashimusa abantu barabica baranabarya. Iyi polisi yasobanuye ko yubaha ubufatanye bwa Afurika y'Uburasirazuba n'ubwisanzure bw'urujya n'uruza, ariko ko inafite inshingano zo gukurikirana abanyabyaha mu gihugu. Yatangaje kandi ko ubwo bafatwaga abaturage b'urubyiruko bigaragambije basaba ko babahabwa bakabihanira, ndetse ngo banagerageje gutwika sitasiyo ya polisi bari bafungiwemo ya Kapenguriya, biba ngombwa ko bimurirwa ahandi. Polisi yemeje ko yafatiye ahabonetse imirambo ibimenyetso bihagije, bityo ko bizapimwa n'inzobere kugira ngo ibisubizo bizaboneka bizashyikirizwe urukiko mu gihe urubanza ruzaba rwatangiye kuburanishwa mu mizi. Yatangaje ko bazamara iminsi 21 muri kasho ya polisi mu gace ka Kitare mu gihe hakomeje iperereza, kandi ko abazahamwa n'ibyaha bazabiryozwa n'ubutabera.